está entre 0,4 e 0,5, pois pode entrar con 0,6, 0,7, porque eso o cloro o arregla, pero non máis. Por lo tanto, eu entendo que a partir de hoxe se encherá, o sea, se volverán a encher os depósitos xa con auga do río, e, por lo tanto, a partir de aí vamos a ver que pasa a semana que ven, que parece que dá outra vez chuvias fortes. Non sabemos. Eso podemos ter, este problema pode estar resolto ou podemos continuar con él durante varios meses. As cinzas están dando, perdón, presidente, as cinzas están dando problemas noutros puntos donde houve grandes incendios ou donde houve incendios simplemente. Bueno, no terreo donde os incendios pegaron forte, non? E hai moita pendiente, a topografía facilita, sempre hai problemas. Nos levamos traballando aquí na zona, en concreto no Concello de Rubián, pois xa desde setembro, estánse acabando de retirar ora os troncos das vaguadas para que non fagan presa, e se está tamén empezando a colocar pois albarradas e faixinas para frear pois esas cinzas que acaban provocando problemas no abastecemento, non?